Ramle ya. Yang ke Jawa gelar gudir jelenggus, gudir biru, gudir coklat, gudir koneng, gudir pote. Akan dek merasa, iya pada kapi sepote berjeleng. Yang kok bersamenti pada munda ya khusus orang bine. Ompama. Kaimah hadis khusus orang bine. Debunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyu mamroatin sa'alat zaujahat talaqa min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah walau kanat raihatuha la tujadu bimasirati khamsimi'ati amin au kamakol. Pasera orang bine minta telak dek laki nah tak kelaban bedemar ke sepatot mengku agama maka orang bine ini kejauh dari swarga saking dari jauh nah lo kira ngeding dek bau nah padahal bau ne swarga ne kerang-korang 500 tahun perjalanan ne ke bau ro oma ampun ekeding swarga lemon orang bine oneng minta telak dek laki nah tak kelaban bedemar ke sepatot mengku agama saking dari jauh nah sampai lo ngeding dek bau ne swarga cak meturan semak dek neraka. Tapi dek remah orang bine se ahli mintaan telak dek laki se tak kelaban bedemar ke sepatot mengku agama markena tak emelakin sutra atau biruan pahal minta telak markena tak emelakin selok lem agram aduh lem minta cerai lakar tak pelak laki kadi iya engkau minta selok lemak lah beri yang telogram telak mari cong ne kan neraka. Tapi mon orang bine minta telak dek laki nah bedemar ke sepatot mengku agama kenyeng oleh napa selake kerong tujuan nokol sampai membahaya dek bine ne oleh minta telak mak le tak tuli bahaya oh tabang laki na gila oleh reng bine minta telak lepas entar dek pengoloh pak pengoloh kula petelak akin bi laki kula ada apa laki ngake gila dek ramah tak oneng ada orang barang agak ketibi dan kadang nyak banyak orang selebrele ya rot ke babah oh mon gila ongku oleh minta telak mon kadik nikah mon keng marga tak melakin sandal karfil marga tak melakin kalong pah romo minta telak norakah kenang norakah oh tabah laki nah tak lalaki le oleh minta telak maku abake bekapal 2 mobil 5 tapi tak lalaki kebaya apa kasih apa oleh reng bini minta telak langsung ke pengoloh apa minta telak ku lebih laki ku lebih telak akin ada apa laki nah lelo dek ramah aduh ampon napa boleh berat maku nemor jelek gitu ompama setelah dicoba periksa kesehatan betul begitu neka orang bine oleh minta telak para rabu keng mon markena dunya mon markena tak eke ke sorbejo markena tak eke jalanan pah moro minta telak lene ke norakah kenang para rabu senga eki dadi orang laki nikah mastekah berit sengit salah sekonek norakah kenang norakah neka para aduh bagian kayak laki enggu ongguan co